Sebenarnya ada banyak pantai dan pulau di Malaysia untuk kita kunjungi. Sejujurnya, inilah pengalaman pertama saya menjejakkan kaki ke pulau yang sangat indah, penuh dengan aktiviti dan menjanjikan keseronokan di salah satu pulau yang terletak di Kota Kinabalu, Sabah. Hey guys, Assalamualaikum. Kali ini kami berada di Jesselton Point. Trip kami kali ini, saya akan bawa kamu jalan-jalan ke pulau di Kota Kinabalu, Sabah. Let's go. Let's go. Lupa coklat. Jangan lupa coklat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa coklat. Sebelum masuk ke pulau, kita kenalah sampai. Tepat jam 9.20, kami pun sampai ke destinasi. Kamu tinggal. Masa yang diperuntukkan untuk pulau pertama ni selama 4 jam sahaja sebelum pergi pulau yang kedua. Semasa kami datang ni pun memang ada sudah orang, jadi tambah ramai lah guys. Tapi tidak perlu risau, pulau ni sangat luas. Pandai-pandailah cari pot sendiri. Untuk aktiviti di pulau ni memang banyak disediakan, tapi jangan lupa isi perut dulu ya. Hai guys, kami sekarang berada di pulau. Nampak cantik dia punya pantai ni. So, di belakang ada. Oh no. Ada tuh. Oke, jom kita mandi. Geng. Aktiviti pertama kami di pulau ni ialah snorkeling dan bermandi manda. Siapa mau menyelam? Air di pulau ni sangat jernih guys. Memang berbaloi lah datang ke sini. Aktiviti seterusnya, jom ikut kami menikmati keindahan pulau dan rasai keseronokan water sport yang kami cuba. Let's go! Mau coba parasailing lagi. Next. 11.30 boleh kamu datang balik sini. Satu kali boleh naik 2 Dua orang. Tapi ikut timing. Ini hari memang sibuk nih. Boleh buat apa buat saja.
Satu orang saja satu lah boleh. Lagi cantik kan Mbak? Nah, lepas tu partner mau tahu satu hari kamu bermusuh lagi, dia lagi tinggal pun mau. Yang penting enjoy. Kami dibagi masa setengah jam, jam 11 sekarang. Jam 11.30 disuruh datang balik. Jalan-jalan dulu pusing-pusing. Bawa Adam nih pergi mengorat. Kamu Mia, lantai simpan. Jangan nanti mistake di laut jatuh, oke? Itu handphone, jangan bawa pergi gambar. Kalau boleh, kamain suruh jalan keyboard kalau gambar. Jangan bawa keyboard. Itu lapsik. Apa lagi kau buat tuh? Siput. Oke, sekarang kami dikasih main banana boat dulu. Sebab para sailing kemudian selepas ni. Jadi Dam, ada kata-kata terakhir? Selamat. Ada kata-kata terakhir kamu? Yes, semoga kami berjaya. Fighting. Go. Let's go. Tengah-tengah laut. Jadi Dam, ada rasa takut? Tidak. Oke. Kau pergi sekarang? Janganlah terbalik-balik, tak maulah. Tanya. Jangan aja. Oke. Terus. Enggak. Dia mau. Jangan. Music please. Pegang motor besar. Cool aja, santai-santai aja. Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic.
Gitu aja. Udah terjun. Oke. 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 1, 2. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, slipping, speaking in tongues. Slide egg, GVA, that's how we get it done. 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 Slide egg, GVA, that's how we get it done. Alhamdulillah, selamat juga kita dah bijaksana juga. Okay, next para gliding. Parasailing. Emma, Zul, Adam dan Juma. Itu dia guys. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the house. Siapa yang tidak mau basah bagi tahu lawan lah. Maksudnya? Mohon untuk air. Dia sentuh kaki siapa? Ataupun semua Boleh ada. tikus pak. Kepala boleh. Kepala boleh? Ya, tikusnya sampai mana? Sampai sini kan. Masuk air. Siap. Allah Akbar. They suss me out and then they close to death. Girls like me are like a magnet to a knife. Can like a lighter from the ocean. I sell them my devotion and so my God. Boys like them, they suss me out and then they close to death. Find a rainbow in the shade. We say it's the place. It's a better one I saw. I said, Baru kita mau menarik. Seterusnya pulau kedua. Jarak daripada Pulau Manukan ke sini tidaklah jauh. Hanya mengambil masa 5 minit sahaja untuk sampai. Sekarang kita berada di Pulau Mamutik. Masa yang diperuntukkan di pulau ini selama 2 jam sahaja. Jadi aktiviti utama kami di sini ialah lunch time. Selepas tu kami habiskan masa untuk menikmati mandi pantai dan snorkeling.
Kaluasan pulau ini kecil sahaja. Aktiviti di sini pula tiada water sport seperti di Pulau Manukan. Tapi pulau ni memang cantik dan terjaga rapi. Terima kasih kepada kamu yang sudi menonton sehingga habis. Semoga perkongsian ini bermanfaat untuk semua. Tengok kakak kita pandai. Swim, swim, swim. Comel. Air di pulau ni sangat jernih. Kita boleh nampak anak-anak ikan di sini berjalan-jalan, berenang-renang. Okey, itu sahaja perkongsian daripada kami. Jangan lupa subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi di next video. Okey, bye.